for wadankita ode so the National Road Safety Authority akwakwotwetwe enkomo ba papel edusu satikla madam yema official Paul Sompa sunie we do so many abema awo ba pa na me ma moni adwuma nso the radio senior hode ode amaye ya asidan kanya me awode yebo punumu numre yi a hot bite so ayaboko ne nyina na yasa yahuna na motu sonko aga na ban adegu akwan mu ahonedie ka ho afenzo sane ba ya nkwanhia so betie eno so aka ho eno na ne yahunu se Accra Mayor adi abatu dwase nyame ya domo a 20th of May wo mo ba behwe wo mo na montin so nyina ya woton nioma wo mea ya ensam fata ye beyi won mafiri ho na yanka be hyem ye hu se National Road Safety Authority sama ne bokro ye mu so mu bobi wadare ma obetimi a kire mu kakra sai na mode ye no besi bia yankasa yo menda speak chia obibia oti mene ewan kasta ene wa pa for studio ampa de okan ne ampa se my etu na mo bebre e de ahunji ene kwasu kosakose ensem na ye ho atoye emu ana adaba fo eba abotete obetete ana obetake won ka se senia egadefo agege akwan so junction so traffic lights are pavement so Agyeiwaa Kodie adane edidie na omunya wo taye enkanka ni krokase ni bibia edwa kase wo no a omu no taye omu kwa omu tumi nko wo pre wo kaka ko bo bi so na wo driver no we nya asem ntwi say ya authorities am tell who to medie bi exia oba pack wo car so ye ejuma bi na ye nyina ye to ye nim say you share road traffic regulation 2012 LI 2180 number section 117 and also clear mra wo say and say the media be diga awo kwan ho lorry kwan ho ana pavement so be a pedestrian befa na we yasa wa no so na we yasa get me a fine 50 penalties and not over call it here 3 months but I come here say Ghana no yengina authorities we hear say yes adwuma no yengina ya buye ni egusu anya say buye ni egusu kwa ye try say for set laws no ye no ba ku mienu me fa na ade be kyen na wo twem ye be hu say gadifo na asan ya ba no na yengina ya say ya bre ni ye jemu to the assembly no say go occasions they say go nya fashion da did you also to me decided to close a quine be like before the draft, then a bear, general better. But after that, no, almost yeah, nature the formal market in you, and I had done him right, yes, you who say. So, also better no side, let us say, I'm more younger by a particular say, I did before our back. Yeah, Papa Christian, do no be share. Ni na gidi sa na mani nyina ni police visibility your collaboration with police say dey be yakwan so bejo traffic check aye dey ba ni say bebre as omo dey ba eti testem na ya di asese so testem na ya ko hu IDP na ye ne no aka bu ni nkofo amaye nkofo aka bu we aye sure say yi nkofo no e wo kwan mu enu mu ana Accra Mayor ya papa papa lote ona so ade abato so fe odun su tete blanda e be 28 million no on penny on next gas no ebe ma jade fo nyina free akwan ho se ne be ya kepe ye ebe be kwan ho enti already no obi apeso ye ho bibi so na ye ne a driver ko to say GPLT you concern drivers committed drivers then the kitan the director general your papa lawyer Amaliba Abraham so adu wo nhia ani wo bi nkomo sane be ya wo betia se na wa go wo strike na wo pese wo ko no anati ate na wo pese wo te no wo mo atwe akọ enimu kakra no mo atwe se ye ni se kuku no be hia assembly crack ho
send a day, you didn't near mother 2 years. Now without almost strike, no, action on person take him. Yeah, promoting Naya, send a day, Pepe, at the Baya Pamu, and won't say to Sana. You now, Mamma, your radio, a Maya, yaka one same way, and your Mabiaka Cassette, the former, and a memma, one more Tequan, Edija, and a 1 more 2 on so. And yet, to be able to can say a simple, sir. So, because I would 2 1 more free quahum, now 1 more jow. And your day, ya basso pauka cra, 1 more qua, ya benya sobatio phobia, 1 basan swaba. Well, no more dear so tree be babataho, will be a Obasan swaba one. The patcho, I put a lameka, a deep kind of say. Acquire some run your crack, and so you find ye to one. And you have a walk or near you free quality. Now, ye did to matter free quality near the Pamu and your cocobo. Now, Samba, and they demand of a to one. Yako, you ever catch your say, and row. You do put in a court, I bet you was. Because I say, road traffic regulation action, and run a walk across to do, dear fun. Ni pedestrian passenger only and find you to one. Then I put the wrong one idea to my DNA prosecutor. Now you don't almost all contribution, Mark, which you have an age. It's one more for waiting. That was Yapani, me driver, no one. It is Piano. You can't go to do a master. You are said, yes, now, there will be a spend day up with Shamba. It is a walk for you through an hour time back. Can only say, Emrano, you did do a road traffic regulation, KWAKU, LIK. If you want to say I walk, and I do pass it, India, now you do work to Fiaste, 3 months, 7 hours, the best living in our home. The kind maybe a table, 2013 for saying, now it's a 37. Military hospital area, no more petrol, mobile place, na minute passenger na dade kotopo omu use to strategy bebre na fiti sa time be say me hu say ejadifo no mu ni kwa no it is strategy ni bia na afi enjoy kete ni kro kete ejadifo ai ji ho afa no ye be edi be yo mu esa say just awo be bia obi abetra kwa ho ejebu ho ai gane down time as so bia sa ko genu na pay a power, a sanity, a Sompa you crew, your mind done. If you have a shepherd, say a book or a moko, now Sompa there, and there, a manu any woody. You, Mamma Pearl, although my young happy, my influence, now a BOATENG study a mocano, Yabasan so bopunubium, Yabaman will be away. I was saying to Chunkomway, our National Road Safety Authority, Paniparo Casadama, one mobile papel, I do see Satikla, and on a Naya Comonoso, Naya True Drivers Union, Paniparo Casadama, one of your Bama Quacochi and Como, Yawa Madre. Nana, what's a manka? Ayawasa yana ya bema yawo majobio na ni omambo ko de asidan Kenya me yawo dia moka se mobile ko strike eni chebi kura yawunu sampanyimfo bi no masase akeka wo mo ho na akromeyo ade ato dwase nyame ya domo a ebenada de ya nemu 20th May Womo baba share the form manua omudi dwa wo kwan ho na ma kwan wa ya prekese Adwoa fo mu hunu manim ma kwan na masabi omudi ka na pempem wo no yayi won mu nyina de afiri ho afrai National Road Safety Authority womo so de ababa to dwa etrose womo so ne IGP ababa ka bom na womo to anamo ewo ye kwan so ahwese womo ton ade ewo me yaye ni kwan se ye ton no ye betu won mafiri ho asemi ye beka ne se moka ye and o makeka wo mo ho ana na de mo hwe no eno na aba mo amamu no me da fi na yan tia people bin titlu Agyeiwaa for wo emamu ha yenu amu a
nam obi a wanye na adwuma yie enti evidence ya se no ye mo yakọ na ye bi se emrefam no ye ba sai akọgyina court Adwoa ye na otimi ahwe na ya pardon e ama ya driver for because o me boni bia enani da obi be ka se etoto the phone you know me akopa se Ghana ni Etienne Kuma only road safety authority paying the year. Never who is that's how we're making it clear, sir. I am right, but I know, no question. I'm not a minimum in any case. You can't walk out. I didn't move this unforceful and money. But I am Shahai and I'm so I'm a obedient. Sir, you never can pay. The road safety for make the share go and no money. We will be the one for much money. That's what I'm paying your mammy with me no team here. As a near rotate for oh, you mean ready if you are at all more or make me a Brahma Richard Ghana agenda and this day not I think we have 2012 and I party in there with you. 82 so I'm about KWAKU. I'm going to be the driver Kodie. Embrakona timi me abo obi ka ada na embrakona nso ti yan ta de o kwan mu a eni de bia fo ntu na mo ya se mesi ya de aseme be tu ga apoti fo bo yu ko no mko hia aye o ba je de se ponti panyi bi a wa ko ho me diem a wo de sa rotagle we grace ni bi ma me o de ntomfo o ko Ghana publish o ko to bia e bi yo Uko in the bookshop, Yabi. And so Kesson Kadama for more than 5 million or money. I'm never sure, and about 3 million cram, ready, I can come. I will left her right up, but I can't question. About Darryl Diapolo, Yan Tosa can't drink so. As you have done, sir. Mammy, what's the penny in no corner? Who is your man? Where I do my neck? Oh, boy, I'm a 5 sister and cool wheel. Over there, the same. Of prayer catcher say young police regional police quarters central police station young go share in Swadi the entire police want to be Taramano who is a police for you more crab man go for quite a change Ghana Swedish in all about the fridge I did told you I can say because on like deal I want to start and more person going to them. Any issue as swat to our book, clear quiet, young people. Look where you say, you want dance your I don't need to remember your day of minor and you know, quite a dear brother. Then Janka Tradian for young people. I'm paying your mamma didn't come be. I've done no ye campaign. And actually moving crying. What a great done, but I don't know what yes, I drama for a better setting, yes, Cahono. Look at ABP. No, sir, dear worker, sir, none away. Dear worker, sir, as a bino, and a moon penny for no, as some back one more tepa. I say a cross striker now. Yet, the and not, and no more tears here. One moment, you look when you're young, KWAKU, you bet too sad in nothing. Young strike now, young corner. Young country, a corner by the animal. There be young cancer. One moment you say I did before not. Young do a muko criminal. Young poor man, open what's not calling. And don't to feel no munyaka. Now I'm going besides, I didn't think that. Moon to much air. Yes, your mamma more. I want to call me at the KWAKU, my movie Kodie. And the trade ministry, no, there be more Montana, near Munko. That's all as a man. Edapa. And then the after way, Mama, a checker. I didn't issue after a mind. But one boy away and came while you are Burkina Faso. President to the channel, and the mechanics are on punch and oil man paying it. And then we are seeing there, Bonabas, India, and Brass, and what he has, and yes, sir. And Nana, Aquabani say, you know, most strike Noah. Nyame Adwoa at 19th Mubakono Mubachias in Sayana. But I don't make us a good job.
Obi a wɔn hwɛ track nwoma so from 2012 ɛbɛsi ɛnɛ mpakyɛw ɛnyɛ 13 years asɛm ne yɛ kan. Wɔntumi tu wɔn namɔ enti ɛdɔda a ɛnamɔ a yɛn yɛ si ebetu no ɛna wɔsi yɛn yi wɔn ani wɔn yɛn nyine ni. Na sɛ ɛnyɛ wɔn nko ana aka ɛwɔm sɛ road safety foɔ ka wɔn mo deɛ ana akra mɛyɔn so de ne deɛ aba abɛbom enti nkame yɛ sɛ obi a bɛyɛ na fam deɛ na wɔde aboa hyɛnkafoɔ mo hu ne sɛ wɔn ɛyɛ arehyɛ mu kakra Ababa mpakyɛw sɛ akra mɛyɔ ne ɔfisi no nim baabi si nkɔnkɔhwɛ ne ne kasa ikura wɔn de ne kaa wura mu a ade sɛ ɔpa akyɛw na ɔmo atwe nneɛma ansa na ɔwura mu ɔnwu yɛ ɛdeɛ na ɛpam fam ɔmo police station esi akra central kudu hɔ kudu na sɛ ɛka Ghana ho ahyia nyinaa bɛn wɔ mo dɔla ɛnɛ akɔ atwe a ɔmampanin ti hyɛ bɔ ɔboa no Niger for to bomb $1 never go to Mukomu ayasa for the phone warm. I don't know what you come from. People think Ghana was United by police station. I don't know some of what to actually. And to your drama for your thing, boy, and my memory at a problem of the castle, I require so. Me among baby at night and Pamata who be a. That's what that didn't see a yes, you know. And no one is a gem until those will be a few quano to know. Hey, you Nasa, I'm found near motor tear sampling for Baba 2 1 ammonia. Strike in one number Koswako. Let's say, neck, Equabu Kosiada. No more put to call anymore. A drug diet, commercial care being what, and therefore more call. I'm on my cotton council. Na so na National Road Safety Authority PR ne bɔ amane yɛ wɔbɛsrɛ sɛ nka mo ntwɛn so kakra sanse Adwoa da ne benada de nkemu nhyɛ da ntwe enti nka benada no ade kro no mo hu anamo a wɔn betuo no a na mo so mo hu mo de enti nka mo ntimi ntwɛn ma de kye ma ho enti sɛ Adwoa da yɛ adwuma de ka bɔ obi ma wɔte kwan no mu a ko ti bɛkye ya na kye de on bɛkye mo sɛ no de tia mra enti ade enti no mo nya ne ne and I told 13 years in young train brother. What before him penning from Shambrana to know? Who quite as some word Jaya, Yati Panatia to her. Really like them, Yamosu. Only I tell the water pool at KWAKU. And the idea you and no Maka. Oh, my young purpose was only the relationship we know the common among also. No many parties keep only doing some more than corner. Nasa, Monsoma Timia Trania, Bass and Fisher, Dunia Trenier, Docro Panona, Nana Yamodiana. And on the Yakafe, we are quite a minister, and nothing or why I think na procedure. Welcome now, the gym and the man my. And the other kind of Yaku, which almost say, oh, Peru. Travel regulation in the car. And you know, they be at us. Okay, I just wrote up to for Kwame Abayako, Ampomah, no for my yes, I can tell you, I'm Adwoa for, and I to them for no go back and carry them by so, and I can tell you to what you are. Oh, but I saw me for no person move Obiabu. I want to be near the actual. Na baby dear, you see, Bianca Watson. I knew I ain't you. A neighbor from the Camino Cafe, you drive a barco. Village your source and it is first light. Or near Bonu, or like your charm and so on. But you are from this far, free quiet Marco pavement, so I know in the car. Your car 18,000, it is car 180 million. What are we all? I That's why you see a genie, send me a shaman. Okay, now, okay, with me, I saw dance a woman. You do a deal. Yeah, from the road safety or jail or his natural. So, what that you didn't know. Or my penny reset Ghana agenda. And when I have drama for your car, said the man, you are about that kind of thing. You're pushing to go with me. A drama for every star, every follow. You know what you will call me. Not just dear what kind of manager home. Nasanya a dreaded phone and qua. A sanka phone or almost all rinse, Hano. At the Chicano, I was from back home.
me come my Adwoa na Akona say be research Ghana. Serious. What some people go where ya wo mo. Omo na ye hwe. Any assemblies for am driver for James Eku Ghana for. Omo. The pacho president says na wo by no any assembly in the chapel. But that's the state for it. But there's no state in which you are. How many cycles to the panel chain over to any day? Sir, apata she bus no a ewo stations awodo na no mo ba na dem be gu no ana say so ma guni na ya be mo ma guni na opa ukodu fi a fanka ni jare enko bia ho ye nyina ye tie Sompa yo nana mayamfa wensia wate nyame ya dom a yenim se dwoada ebaba ama benada no nso aba yabasa nso no modi nkomo biem na mo nkomo ne ya medadodo na ya hwe ba bia enwema bekọ wate we mami tu po se unika wa de ko aduma na aduma ka na power kwasi ada opa wa no aka aduma mu enya de a ye be pawo Nana ya me da say I was so worried everybody where Nana ya be man ya turn kan waka saw the ma true drivers union ana ya tesa wo kire mu sara nyame ya dom akwasi ada se wo ko na wa mpa adwuma ka ana wa mpa keze ko basi bia nse na mu dia ane adwoa da no pa wo ho be kire wo pa kire wo nante na ye ko na ye ne environmental and natural resource aspect AKOSUA Kodie enkomo Yero Frederick Kwasi Frimpong wapanye mojo Sompa sudie Ni amede so pa ni member Kodie ya mi adom ne mompa e bonti emi ya enyempa hwana wo ka tero ye diempo na Yero Frimpong we dia wabeto ani o asankafo se nyame ya dom a adwoada wo no strike nyame ya dum adwoada wo ko strike ana Accra mayor enso se nyame ya dom a ebenada adwadefo ma no a won maje kwan mu aboso no ye tuwo mo ni nyina na ye strike yi a adofo pese wo mu koyintia na so drivers ne se wo mu de wo mu gina no mu gina wo mu strike no wo mekoso akọ asemi ya kan say Emilia metse wo tiefo na smash imagine I think so as people yina pese ye develop ne koyenim na apomode ehun asem ehun fiama kobia na ye kano na ye kano say ye mi say ehun say edin na Ghana for pe so Ghana for pe say yina etiti ku ye koyenim na apomode hu hia ni ne hepa ho na ebihia say aban so bitu na mo bia ebeboa na ina atimi afa ntoma popia I mean alamuntu sometimes you are nyemresa if you say social ye kuwa etimuna kamya say sikasem hu I dream akosi point ama a lot of people on livelihood free some of these places here yeah say you put na mama apomode fa na ntuma kofrey enti amala akoye se kwesi na ntatwene uboni mu asomo ho ubochire so asomo ho nanso yinyina ese tu na mo ni ehu se apomode no na hu ye pa na se congestion ne niema yaye wo ekumi ena hu ye so yebeti tu na mama apomode esi ne environment ne manya badia now there is a price to pay. Obonibeka say there is no free lunch anywhere. It means to do cake now on sign cake. No, you can't eat your cake and have it. In fact, Akobasa no say abandon and nice from phase 1. No two say obetumi clear hona. Phase 2 no. Now say it means to money pa and maybe no. This on back on the and so much akoma no ni eka hono. Edumosu bi ne de omosim. So vocational school bi e won asem to say TVET ne ma bi e ne ye introduce am to
ana so you better baby you don't be jima eventually on be your man no aduane na achiri no yetini an edi omo asese nneema bi mo be because almost a Ghana for you know minia e kwese na tatune na abeto aban asem no kanu adin sense adwane forma na mema no kyeresa ekwan no ho dwadie no aya na de die ntia da no yese obi ateka mu a wotumi bisa nto osibuo nakobuo sesi anu wayi diama no ne anu wode kɔ fanais ne adade ya won muton wi nanso se kɔ ba no se ade ne kɔ kɔ se dwom naka etwamu a sa nipa no wonsi mfiri ne kaa ni mu o mameto sa na drivers ne bi nso pɛno sanka won benya na ba bia yedi dwa na won nso di dwa nanso so ndey no ama kromo aye tan kromo aye fi ana mpanyifo be so mutu ho na mo na drivers no so bo a wo mo bo no yese National Road Safety Authority ani abamu mpanyifo a sa dwumadie yi ehye won nsa no asa won ma nhwe han dodo ye nyina ye tie sompa me ana na meka to na asa kwese na tatune no na abani ye dey utu anamo a ebeboa majority of the people so sure ekwa ho ne maton e cause a lot of accident e dey fiba afi so omo je eto ne niema e din so betuna regulate omo je akwa ho no ajeje oto a oman ni hia so de bebo ne ho bra we ye no to nchen on wholesome items na ekwa ho ne to no omo a yemfa no say food and drugs board ne omo keka ho enyumaku a eso mo hwe say enema ye to nyina ne papa no omo kwan ho no eye dey so betuna regulate sa ne ma no enunti esa ban tu anamo kese a ebema Ghana for di ye na Ghana for so di ye a yenu anum kakra so ho betre om na no na owo a na wa say advantages are benya as against disadvantage no the awareness so advantage no so a na say e chuchu no na yetimi fa kwan a Ghana for betime di ye enti e kwese na tatune asem na ho na metra ban say untu anamo a ebema Ghana di ye na when we say drivers na wo mayire wo nsem dodo say abam mpanyimfo cho say free nyame yadmo a ebena dade kɔ ana sa na muntuo wan mo hyase drivers na nso say nyame yadmo a adwoada ɛna mo so kɔ strike ni to mo do mo nkyedi obi ka nim the driver for na pe ankasa if say me gidi say so nipa wo kwan ho e free ho na ekwan da ho a omkro djuma be koso yi because every passengers so a chupi be dia omo fo nipa ho o be da ho krono nkekete ni niam nyina so be kofom e fi ahoro a atiate sei wo ekwan ho nyina be kofom nke be bo omkro djuma no enti me gidi say aban penefo no drivers no e be koso di ntika ho ebe mo atimi adodo mo ho say edie na driver for dem pe e na die na ban so pe na e omo timi reach conclusion ya timi hu say at least jumadi na ban so dem say be boa ma no mo sometimes e ya na nchichi mu no e na ya na hagin nchichi mu na nkoyi a na ma obia take an entrenched position na for obia to dream in a way ebe boano ba me gidi say abane nkofo betimi no ma class yi ama yi ato yi na say when abotire na e wo say asankafo no nya yes totally e say mo to mo bona emu hu dienti a abane tu sa na mo no okay ene ehun sunsanso a e betimi aba ababo ma djuma ene Ghana man nyina na de yi aba yo Romeo no was no brand what that ya wanyama ya pa nyame sure why we am dawasi yes me dasi I was your way Agyeiwaa Frederick akwasi frempong ana ya turning kano papa no environmental and natural resource expert ana wacho chensemo ade ya chona se azasa shankafo si twan ampanyimfo nso so agusu ada ya won mo ye won ma famu de nyame ya do adwoda ana na benada so no asemwe yabesan so adom suko last company limited kasia bo ana busia ya de asom won no na ya toothpaste ana ne brush ana won mo de aba posi papa unyanya bia no akwakopa bi ntam sanse eboa ma wo sene wankasa enimonyam ebam bibia ne won mo ababa sankamuo ama wo sene tase enfrafra wa bia baba farfar ho 0501619588 anu ya kra
ana Kumasi 0501 39 0338 awomeka hate patch nsunie wo he na ya ayo chepe ana wanantu wosira na wokoto dwe waposo oh ene na wonyansia ahomeka awomeka hate patch de wodata wa no se akọ aye befua wase ba bia ya bia no wodata wa no a minute no enum so pe wo bon se na hyase na hyehyew kakran be wiache no na adu se fom na kɔ hyase ko pe bi na tu wote na Kumasi Accra Cape Coast anafe Eastern Region ana takrade ɛwɔ nyina no yɛhyeta wo 0599 802 297 0599 802 297 Hot Bite Kasia Boy Losta Campbell Limited one maso ya sinano na yede etwaso ya ho maso taw baba ne kachi no ere bataso Odem ya mawa kwa babio we ye 7 hot esanse eye Hot Bite kasia no ene ye de toaso e de ama wona wo ensam foforo mu no ye bewuram ne akirekirem sane ye tie no won so watimi atibi ensam a ye de toaso e wo Hot Bite kasia no so e de ama wo no na poso bia obetie ne se papa bi prosifo ache no wadi nyambransem bi wo Ghana ha enya asem kuma akra Sara so ne de obeko apuema ntamara hosem afiri ho no ba kire mu se abamu abi a wadi emfihie aduonu enum ba bia woda no ano hyepa Omari kani awonsam ejina sai wasofo ya wohwe nkani awonsam so na waba babu akonta bi adiafa ho na prosifo akodi dwuma bi ewa asante mantam mu eye dwuma ben dom kuma ye wo mai masebedwafie wo mo atro peti han foforo kura ya wo mo de kwa masraj ene nyumaku ahodo bi nsem e wo petition nim no ye de mu enchiremu bebremu Ghana mampani ye Ratondomani Muhammad ya to adosia awo ativedo to yo mantamu anim se wonu ayomachi bemu yipa ahafuano South East mrashebedwani se wono wonye pesame nkomeye woni DC ye mpani abono adinsu womra no wombe ye adwuma no wombe ye adwuma bi ho pa Enkrata bi Free Ghana Highway Authority ya eno efa video bi a trend ye Bastard Boys for ne posti ye ensemben en wo mo eka afoforo bi kan wonu ya manana de anso aka ho bi na yade baba som na Ukraine Russia sansam wono ada so twere ba ho yade baba som wo hye so Celestial Capital Limited ya wode ya toothpaste and a brush aso ya sene no na yade ebramo asonfo ane ya basa AKOSUA Agyeiwaa Kodie BOATENG enimidi mene OBREMPONG-NANA KWAKU Ampomah enafi Adwoa Asare Yesha samna setawu ne yenkwahase emfamfiri eye papa bi a wanya mfinhia no aduanan enum 45 years no kasa mu no yekuani ne din ya dodo na adini no eye kwabenasi edu awo bibia ni empotam ho prosifo nsa ka papa wo kire se papa ye nsuro nyame enhu nyame mu nyame sahwi tanoso praso emfinfin ho a ena wono ankasa ne ba akoda mobo nse kura papa yi se bone ben na akoda ya yedu wanya mfinhia du nwotwe bone ben na akoda ya ye no a papa ya bomoden atwese kan e dia wa akoda na masese me ne wo kasa yi prosifo ensa aka no na yedie mu an yekonya papa ne yebusa ne sa so edi asem pa na asi na ye ne akoda no a asem to no no e bo ho nkomo yekoso de ma nsi le papa so ba tinu class kan mo sikama mo na pepa na sha no afelo wa pa ko tinu no na me ka ko le be tinu ka ko mo na me no ko no so de sikama ebi ko le ba to ba no si wa ti se de si me ai plant tam se aye no plant ba na de sikama twa o beti ti wari twa na beti no de me sa e she na moto na o de me ti wari no ko edu na ni ha so na sa di twa nsa ha so ka nti na na ji ya fi nsem na edu twa isira so FM awusia ni ayeti ye eye akoda no a ne papa
wo susu se eyenyin ho akwada no wanyem wo nyini ye emfinsia du nwotwe de nka o de nka we nka betwen ho na nka akata ho asi ni nyina mu no ye ni unit committee member ya your friend say Isaac Chei Asante ye ne bonko busa ne sa so ensemi watibia watene sen kodi kan he abofra no ne ko ni shinansa iti me de ko kwan no wa bla che ni ba ku bi a me ni na atra de the same school oboa me e na me ni na de akla no e ko hospital o man kwa so ye ko na no e na e ko mu abofra no papa say ba so twa ni bi e no o dwane a want me e nyina ko no a ntwa no so se kan no want me e nyina ho e na de na mrante ne person be ni tino o dwane iti kwa so e de akwa ne hospital na ko mu ko fofo so e na ja home ranch na ye adom e ma itimi e show ni e de koma approach for o se approach for nsa e obabi ni abusuani ati unit committee member ya wo se hwitana so praso electoral area odumnyamfo Isaac Chei Asante na okasa ye no abusuami afa wonko Brim North Mensino emu ewo epoema ntam honso de free hono mo ba nya dekura abamu abi a wadi mfihia Adwoa nunum 25 years edia dodo no a edinim no eye Emmanuel Ajekum yakasai wada abrem aban aya asabia adan a wono ankasa ezu se na busuafo mieno womo ede sekan akotwitwa no a enyenyame ankoto nanom ewo ensiedo na amanebo no ekiremu esesa asem yesi yei efa tia no ankasa ne papa sabi wa firi mu na ejapade kakra wo mo chese da bia ne papa asiesi ho no ma wanwie en wo no aba mu ane ye se ne obekwa kotoa so no wanya baabi ede ne tiato eno en wo kire mu se se wafo no mo no ene wo mo keka ho no wo mani anye saa na montuo ne ho eno ne nam so e ma akasa si wo mo ntamu a ede arehosami aba na nyankopon di abamu ehu afofi e ma wonyaniti edidi mu wone ensemtrofo etwetwe nkomo sei dan bi omusi won wanwie ana odi free ma me ma je se me de mako to aso na nka akoso eye mi ma me ya otomedi ani be fa na ni mo no frame na me chense man pa cho me to ade wa anti me ba kura na no wa me mu fie me de e ba o ti ma me nso anti ase ana o se wono no frame no me ko na me se o ma anya se bia o frame na me pese me ba eno ani ena ya kasa na midi twa so na mko mwem mko ya juma kakra na mabre na mse sade na mamenda kakra ntimi so le na mani sutimi na nka mkofi me dawo na de metia ne se mensa dade asisu a esensen ho anokra mu mi na me de america na me pese me nko mko mu de mu ko de mu ya ndo mu ku mi ato ko mu de tuo ni na ya de e baaye se me dwane obebo mi tuo ni na ze basa na fi mi hu de menya me hu na atumi ya ni subiri na mi twahwe wo school mo de mu hu ya mpo se mo ya de omode ma be pia no se chese ensem ni bi wo hono mu a wotia na wosekura fem enu achi abeto dwase wo mu a wo mkodi abante no enyam nansam sa no wo mu de wo mu ho akangura ya aprosifo ehhehwe wo mu dendenden na Emmanuel Ajekum wo no ankasa ne ma Selina Amoa enso ene so mpaka se atwetwe nkomo enu ochem so wo no de na asem ye ba kope atentire ni enya adwuma Ogwana enyane tiyesa nesa ate eti mutu bikrana solo nya ya omudeno echanso na semino ye mo kache a police force omuma modia enche akwala no sanse ni adina kuguru anode enti abamua Emmanuel Ajekum ya nka wo ya to na nanom ewo ensiedo wono ankasa ne ma Selina Amoa ene yete ne nkan afei fe kunkum ne mu na ya konsan fofomu na wo sofo ya wo show ma Ghana nyina ma hoden wo samso ayo no nyamfo John Abdullah Ejinapo na apanyepa dia to Ghana fo nyina anim se yan hyase ne yan hye sapo mu nsuo pa sansa de ba no ani soso wo kire mu se na no se wo hwemu a wo ma Ghana fo ngo yank ye hia sanke betumi aboye ho bra na nyina ma hoden ne begina so anopa wie numre na dum so ye ne beton kwanta pa ye no ayade ha kakra ayaba ho
wase ya kasai no ye nyina ma wode ne betumi aso ye besa nefoa no mienu ene kakra bi pe ya jese nefoa no miensa korampo no entumi endru aka wo bi ama wakoto asra mpanyimfo se won monya dom se ne be ya Ghana benya sika 1.1 billion Ghana cedis na yotumi di atofa boyi bi na aboa ama ma Ghana nyina ma wode no atumi agina so na ebra na abejeku a won mo sho ma Ghana nyina ma wode won samso mra se bedwafie won mo tena sia na won mpanyimfo aka bi ewom afa no nyina ma wode won samso atena sia no ana Agyeiwaa John Abdullah Jinapo eba bado ne die sa ankomra nyina no egu ECG won mo tiri so sanse wo hwemu a ekapa ye sum ho ya ba mu mpanyimfo bi no modade a won mu ntimi ntwia ye ana enyumaku awodo no nyasam ketwa ma wose eye 2 billion Ghana cedis saa sika no enti ya kana sare nyesika ketwa kura eno na aka wo bi amane wo ma no ye fango wo nsensam ne yenkane a awi aka chi seyi. Let me emphasize, and I'm serious about this. We find out that any administrative officer, be it director, general manager, area manager, if we find out in the evidence comes that you are not working in tandem with your legal procedure, you are either lazing around or sabotaging the system, you will start. And I'm clear about that. If I don't start, you are start. The biggest problem confronting the sector is the $130 billion of debt to power generation companies alone. And if you put all the debt together, it was about 80 billion. What has brought it down now is the improvement in the currency, because a lot of the debt is foreign denominated and dollar denominated. So as the currency improves, it also reduces the debt value. Abuso wari aya so for ya wo hwe wo ma Ghana ye nyina ma hoden ho ansam so Agyeiwaa John Abdullah Jinapo Yegusu ejina John Abdullah Jinapo ne nsam kro no amu na woni Energy Committee of Parliament ekosia ye eno wabo nkomo bi na waka sa 1.1 billion Ghana chopable cedis na asem ni wie ye no se hwe okọ Ghana water na nsan ya krampo mo fra Sompa FM fo aka kire wo mo se womun nsuo bi ana emba mu ho na amanfo akra complain ni nyina na ye enkane ya ni nyina ye ka na wo kire se Ghana otafo nsem a wo ka no nyese bi a eya asem a e se etoto no saa na amanfo twene se ne abasa no nja gu onso saa sanse eya asem a ebosirem ena afen so efira betrem ena kwaka koma na se ya nhwe ne ya mpene puma sibira asem beto Ghana water. Yesterday I was listening to a news item where Ghana Water made a complaint that because of some erratic power situation, they are unable to supply adequately. I empathize with them and I think that what we've inherited, we should improve it. But the other note is that Ghana Water hasn't paid even 1 cedi for 7 months. We need that money to stabilize the power. If you don't pay 1 cedi for 7 months and it compounds to 1 billion, the power sector will not be stable. The private sector or ordinary citizens alone cannot be called upon to shoulder the burden. The water is produced, the water is sold. ECG must collect the monies, and as minister I will insist that ECG should collect the monies. The taxpayers' money should not be used to subsidize ECG's inability to collect the monies. Ghana Water must collect its monies. It sells the water. I consume water, I pay for it. I consume electricity, I pay for it. Abusiania eti John Abdullah Jinapo na wamfane sem na nso wi o kan kakra to arze hwe okọ aban nyumaku ahodo num na emu fa kese na adedeka na nsem ho krompa na Agyeiwaa Dubik Mahama wo ye MD eda ECG anu wako parliament we kutwa nkane yem wasana parliament ye adwuma ano so no wo ye na adwuma o afi Accra Sports Stadium na wo ndeka Energy Commission kurampo no kura adeka afei aban nyuma eku ahodo bebre empo Ministry of Energy na nkasa mu kurampo no wo mon kura bata ba bi no ndeka na communication so no wo fa bi deka na wo ka tia saafo no nyina sa cabinet akwa asetena enche bia saafo no wo mo antua wo ne ka wan dia kanea alata mwe Cabinet has also adopted a position and will brief you, Chairman. All MMDAs are supposed to pay for their electricity bills. They have to budget for it. We've identified what we call critical institutions. They include the health sector, the education sector, the security agencies, and the presidency. Even with that, so if you take the health sector, is the theaters, the laboratories, the wards that will be exempted. If you take the education institutions, dormitories are not part, restaurants are not part, only lecture theaters. And so we've classified that, and Cabinet is granting the approval and will publish that. Even what we term as critical institutions, the Minister of Finance will have to budget for it and pay. Enti monko pesika
na mometu amoka anya saa nkania ne de nya de ambenya bi wei energy minister John Abdullahi Jinapo Don kuma ye wo mai emrase bedwafie wo mo atro adesreden krata peti hanyi ebi na wo mo de akwakoma enwumaku ahodo miensa ya ewo omai emu ne di kan eye commission ya wo mo hwe omanfo efa ahodie ene atentere ne so ya etwaniti a wafra ne shraj uyi wo mo free hono mo a criminal investigations department eye CID adwumaku no Ghana Police adwumaku ni ka ho na fei office of the special prosecutor eno so eka ho womo echire mu se sa petition ya womo de koma enwumakuo enan yi womo asem a womo kanyina ne se panyini pa wo hwe chire ema Ghana Gold Board owura sami jemfi na sem no womo enya hwehwemu biem emfa ho sanse nia womo ate no womo bo enyo so eno ne ebo mamane sem mampani John Dramani Mahama enam ne kasa mafo so wonatena ye honom owura Felix Kwachi ofosu so ema wo beka se yewura sami jemfi wone nana agrada asem no owura na baba pacho enti e chopa no anu wo hunu se eye anya de se asotwe sonku bia besan akọ ede ama abrante no eno enadom kuma ye wo mai mrase bedwafie e kire se wo mobo nyoso kura e chopa ne de wa bepa enso wo ntimi ma no enso ho no mo a esese nhwehwemu sonku esan ekoso na de be firi hwehwemu no mu aba no eno ne be kire sami jemfi babia wo ba begina na mpanimfo agudo bia edi sa petition yi animu eye mrase bedwani ya wo gina mu edi mo manfo ewo na lerigu gambaga abato mpeswa so na fei minority whip Owura Habib Idrisu na Owura Mumuni Muhammad Nuruddin ya oye MP Emma na lerigu no woni nsemtwofo ekasa fa asemi ehun. To look at the issue and the way His Excellency John Dramani Mahama has led the nation, it is a bad precedent for the nation. If you take back to His Excellency Nana Akosua regime, they used a piece of this nature to the appropriate institution for them to investigate and bring justice to the issue, and the appropriate institution will clear the people. So even when the appropriate institution clear the people, the opposition National Democratic Congress then was having problem with that. And today, we were expecting His Excellency John Dramani Mahama to refer the issue of Shabbat to the appropriate institution, that is the OSP, the CID or SHRA, to investigate and come up with whatever findings that they will get before whether they declare Shabbat or they take necessary action. So we are not happy and we are very, very disappointed to the way His Excellency John Dramani Mahama has cleared Shabbat. That is why we feel like we have to take a different step to petition these institutions for them to investigate the conduct of Mr. Shabbat regarding the dollars given out to Agyeiwaa. Nipa yete ni sesia yi ye mrase bedwani ya wo gina mu ede mo manfo wo na lerigu gambaga abato mpeswa so Owura Mumuni Muhammad Nuruddin na oni for God and country na edin komo na chesabra Professor Bochi etena dwam wo Sompa 106.5 FM so na sankomo twetwe no ekoso na mampanya yewura John Dramani Mahama so no ni achemu ewo atoya tifido mantemu anasempo epoya atoya mantemu Upper West region ya wo mkropon kase no enewa na ne nyina no aye na se sonkon ya wode kwakoma wonom sa wo gina so hu ne mobo fimpim ye no ne aduonu nan na woto waba 100% tintim ye wo mkokromotia no won man na na jode hiem nyina na won masalai na wakoto waba edema no na anu na ebro mampanyini kokopie mu na wonu na no mahemfo empanyimfo anu adesia ya ewo hono memu mabunu ne nkokora anu mrewa ehia ye no anu oba ba tro se wamanfo a ewo wa won ma yade o na yempre won mo he ne nyina no ayese anamoto sonko a won mo tu ye no aboa ye papa wo se ye ken wo ma ga na bakosemu ebensi da sa emrase bedwafo yato aba na chese NDC amanyoko no won mo anyam ba sa 2/3 sa no na sa we no de kan a Fourth Republic no ebiatumi asie na so nti na sa woka na woka de abasobode no amado sia ewo wasanse wo ka hu bi anam na koba ne seye. NDC has had the highest number of seats in parliament in the history of the Fourth Republic. 183 seats, and collaborating with 4 independents mean that we control more than 2/3 of the parliament of Ghana. And the people of the Upper West region have played a great part in this by giving us all the 11 seats that were up for grabs in this region. The people of the Upper West region have always stood on the right side of history. The region has been a stronghold for democratic values, good governance, and justice. And I'm proud to
to say that once again you have reaffirmed your faith in the National Democratic Congress, not just as a political party, but as a vehicle for national transformation. I want to thank our traditional leaders for their wisdom and their quiet guidance, for providing moral direction in a time of political uncertainty. And especially I want to thank our party executives, our polling agents, our foot soldiers. You have been the backbone of this success we achieved. I was your Ghana man, Penny, John Dramani, Mahaman, and what you know, and Robert Trosser and Chakura, and Naya Basre, Naya Bushire Sansa, or my Ghana photo some for commercial de Fia. Do you ever pay our media budget in Muno? Abayani Kansempa. I'm happy to report to you that our efforts to stabilize the economy have begun to yield results. And it is evident in the improved performance of our local currency and also a gradual reduction of prices of goods and services in the market. I wish to commend the Honorable Minister of Finance and the Governor of the Bank of Ghana, along with their teams, for the close collaboration and coordination they are displaying in this economic turnaround. I'm sure that by the time the Honorable Minister comes back to Parliament to present his mid-year review budget in August, we'll have more good news for Ghanaians. I was your way, Ghana man, Penny, John Dramani, Mahama. Now, where do you put to brew? Niaba dem se fia efi Ghana Health Service want to say. Nkase pa na eno nam so ema empanifo a kire say sa empos no enei afie ya yewo mu sesi ei ebi asa aba enei ya me ne okase ya wan kire say enkran pumpuni mantam ha say yenya cases mienu eno nti wanam so abokoko e de akoma eye mantam ne anyina mu mpanifo say titiri Ghana Health Service mpanifo ho say won mo hwe pa na afi anamontu a oso mutuo se ne ombesi fa mo mani ada ho nyina won hwe ne ye na enkyerɛkyerɛ ne ntete a won bɛyɛ de ama won manfo nyina no wonye ne ntem na eno ye ne saa ne ye ntem a etimi aboa ama empos no entimi antretre wei eye nkrata efi Ghana Health Service won akache aba ye wura nsafu from na se wonya ma Facebook no so a eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra fa comment beto obrepam no ye be kenkan nyina kama ade amawo ye kwa asante mantam mu asante mantam mu no ye kwa ho na ye kwa kopiem e wo presifu akache na anum ho na interior minister onimyafo Muntaka Mubarak Mohammed MMM wodi beto jan wo che se ade bi koso wo manga na mu ha se ya se ya nhwe ne ntwa ba anwa no a ade asembe ba pa titiriu eye emabuna sesei enubone ene wona foso enu nti enam so ema presifu ye wo manga na mu so ye se emabunu na wo mo ade ene unim red say one wa tramadol no one twaso sa ne kwabrane sesa no de aguna num say ya aswo we nchewe na ebinom so super glue ene wani hwia ebinom krompo enom perfume nyina aka ho sa de we say eye ne bone pa eno ne nam so ma interior minister kire say sa de no a ekoso si anhwe ye mpani abebu bi a o kan say mpani to sa na ekọ mabunu de enum no mabunu no kra nya ready so mbaje mpani de na aka ho enam so ema santimantam process atan kase no eye say won ntena ho kwa eno nti ba bia ukopie mu santimantam a won susu say eho na nubonifo ni nyina won adwasuo ewo eye Tenka Island won do ani ba ko kirem ewo ho na ni wan koye no o pani behwe e chen kurai ene ese bi wogina ho say ya na woda wogina ho say ya se munsomi mu oh nna ni twa so say ya won ko chi nipa makoma sa aduasan 934 ene ye no de 1GB pa na pani ya wane amansan din kita ho e de ma prosi atan kase ne wasantimantam e DSP Godwin ahianyo wo kire nsem mu sei medie ne de e yade a e koso papa e wo Ashanti region be koso a say ye ni abonifui inu mbesi ni na ye do nsinkunya na nche monche biana eye yura honorable interior minister honorable Mohammed Muntaka Mubarak eba kumasi besra eye Shatri na police command esre say eba ya Tenka Island ye tuase ye tutwa na mowa ye ka say buso ayeye mission bia eye na operations team and na drug law enforcement unit e ko ye itumi action pa bako 34 achichija ndubone ne de anya bebre tramadol bi no nkeka ho asesane nyina Agyeiwaa police station
a yɛnscreen saa nkɔfoɔ yi wo a yɛhu sɛ wɔn bɔ wɔn bia no yɛde bɛkɔ court na akɔbɔ ɔkɔɛ. Abusiani a ɛyɛ DSP Godwin ahianyewo no ɛyɛ kasama afodema Asante Mantam Prosi atena kɛseɛ na ansampo na wɔne kwa akɔyɛ sɛ adwumadie na yɛn sɛntwerɛni ba abedu yi a wafa Asante Mantam abɔne wabɔbɔ ne akɔ akɔduru ɛyɛ Tinka Island hɔ na wɔne mabunu ne bia wɔn mpɔtam hɔ no ɛbɔ nkɔmɔ mo wɔn so kan ne sei. Onaruma I mention Tinka na asetena no mu de ebe fani saa di wo maro no endru be hu bone ni ade sisi a no police for ne ba mum be yi free a sisi a hemfa pa na ye beko ebia obia me ba e red na me pe 225 ana me pe 120 and dina wo de ope ana me pe dope pe me try say me start say me no the black group ne start here to me no first day no anya me hwe de achi na me ho odin kama all right me jam machine ho na me ye adwuma perfect and yes I think I what think I say we ni paponi na say we ni adwen bi there bi that it Abusia we abrante baako a yensentreni ba bedu ana ne bonko wona utie na atimi se kasa na kwese nya ono na edru baby cross ono ade ne blood group ana ode shaase enti na no blood group no wo shaase sen no ode akowie sen enti Tinka Island e wo menhia nchen ho pe wona yakobonko mo edi free here Abusianfo yantoa ensem no so emfa emamoe na ensantrofo enkrata sie bi efri Ghana Highway Authority ho aba na ne nyina efa video bi a okọ abefo entintan no so a trendy ye pa ye bar stop boys wo mo na posti sa video no na video no emu no wo kire se ode wani e kire Tantra Hill ekwan yi eso underpass no a ye esoro ne ase ho no a cars no efa ho ya kopem achimota ofanko area honom womo acha ne nso ahunu se enipa binum edi bone ewo kwan no eso ene sen biaya ahono adane bambo edi ama asen ahodo ya asen ne faso a womo nya hoden no ha obia ensi no amanfo ahyase e wawai underpass ne ho tutututu ho nade ene niema bia etisa no womo kiremu se saa de no a ekoso no enya de se etwe yekura enti womo no di kan eti amanebo no efri asoye hye akwan ene akwantempo ensem so womo so te ye no Highway Authority womo antena so womo atu ho anamon womo de omani akwakohwe sede omanfo tututu nade papa ne mabusua koye Facebook page no so se sie Sompa 106.5 FM Accra me pato ye di video no ato honom wobetimi akọ no akọpe bia hwe nade ne nyina na apiepia abonte a akronfo ahyase womo etutu no womo ewa awai na Highway Authority for echiremu esede omode omani akwakohunu no wombetu ho na mo no makoye nsiesie bia esefata nemom se wonam sa area ho anasa akwan no so a asenkafo no womo ebesere ehu bia enim se bia akofa kwan no so a ka ne bemuni ato baabi anasa ebe divert akofa baabi da bibia ye intact na adwuma a esese womo ye wo ho ne se womo be ye maintenance kakra wo ho enkrata yi public affairs division ewo Ghana Highway Authority womo na afọwadi bibia womo ato amane a yenso ye de emu amanebo abremu yi I was a hot bite, Cassiabo and yet was on a last time complimented one, and now what the yard toothpaste and a brush about your beer warrior cry. If you be a munyabi, sir, what the yard toothpaste and a brush, a better you will say, way, just a ya posse papa, ya giatum, our my ganimu, and to your beer, and my son Wankasano, bright and neba, our friends so a you think Kawa beer the flu cinema, and my Wankasa said, Nimuyamu was sent one yano, a broad generation. So woko akra kumase tama takrade sunyane wanchi babia ya toothpaste and a brush e hono de yan so beba wura stores ahodo a yeton bie on sabekan 0501 619588 0501 619588 ano ya rehye won cry number ambafa na mababa pondo do motuo no kumase so de ne 0501 39
0338 0501 390338. I'll make a pen hit patch in Sunye. To ya so dear free one my one sato beam. Was a nay a baye, Sisiade away. Afe kurampo no wachiri bramo away ne nyina akọ afe wo ba ya obosom so a na obunyam so ememe nyina ata wonka wobi won ma wadwuma mu abosom bia wono nko akọ kyene fiadai ne bra na aso akoba no sa no wanhwe no mema de ato din abusua hyase ne pa awmeka hit patch bi wo bra no so sa no a fatare wayase ho enu ano no minute num de ka koni dum so no ebebo se ya afe no ana adu se fom wonya bia wie Kumasi Accra Cape Coast Eastern Region Takrade enemy ya wodo ya ewo wo ho nyina won sabeka bibia no afroi 0599 802 297 0599 802 297 into oba ya chese wo bra ne ba na wuwo obi won mo ye adwuma wi anu wa bre na poso na wi ni say ya eya homeka hit patch woni aduro bia ya nonom ye memere to nkwanta amapai de ya no se wo de atare ebe kokora amosa tiesu da dem wei na also ya sene ya yegina so na ya je abo from krato abasisia KWAKU, minim sawa yeshe. Mekwamanane. Now so ebony show one baso. Malihonsa Penno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom will then it's not on, but it also got as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say your prostate na baby omo so be screening ema hu ni ye etu asia na point homeopathy clinic anase kidney liver problem who for baby and adjuo na the friend premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwisia asa wo di ne ho akro asa wo tonte ene ye bra point homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo point homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo so wo for baby na adjuo kidney problem prostate die point homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no na Accra hanso so die wo mo ginemu ankasa e was painted the friend share signboard no hudro na ubusasa wo pe point homeopathy clinic obi an ebe kire for point e wo 0244867068 and 0274234321 point homeopathy clinic wo mo dem fo medo edra no pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka sentina ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me sensin me biem na wo hwasa mesi ayefita sasrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me de hwimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste
toothpaste ɛne ne brush abusua nkyɛmfa sɛ wopɛ dodoɔ tu ɛwɔ nkran ha for Leicester Ghana Limited ɛwɔ 050-161-9588 Leicester Ghana Limited ɛna de ya toothpaste mu ahodoɔ ɛne ne brush abadwa so abɛboa munde dinam sɛ manya foreign call hello papa wodoba dobiani o sɛ me fi London ɛkɔ US o na no kra wo kunkura fa me bɔ mamania na papa mo ho te sɛn awurade aduma ha bɔkɔ na ko jejesi ɛkɔ bɔ sempene mo de wɔtɔn adansi ho nneɛma no nso wɔhyɛ hɔ de wɔhyɛ hɔ ɛkɔ ba mesi wɔbɔ adwuma kra sɛ kane no a na woduru US wɔn so manfo bɔ ndin saa na papa US ha kora de na ko jejesi company limited agye baabi a wɔn wɔ Holland Germany France Italy London Canada ɛba adansi ho nneɛma de a obia se na ko jejesi company limited na mate se wo bie depo kɛsie bi ɛwɔ KWAKU ɛho na wo bia koto adansi ho nneɛma na ɛyɛ no kora papa ɛyɛ no kora pa police station nkyɛn hɔ a ɛkoɔ ba sempere mo no ɔnyɛ mmerɛda hwɛ wɔakura no miɛnsa mua ɛna obia no foforo yɛ o baako wɔ bua kwasɛ paase kumase ɛne baako nso pokua se nkran ha obia se na kodwodasi ɛyɛ bɛmaba ɛwɔ adansi mu wɔtɔn cement iron rods banding wires ɛna Adwoa plywood ɛnkyɛnse ɛde bɔ danso te sɛ biribi a ɛde hyɛ ɛdansi ase ɛde kɔ wie depo no nyinaa nso ɛyɛ tufoɔ boɔ wodugu kaa mu a wɔde kodwa free Akra wuyi KWASU depo ɛne pokrasi de no kra to nkyɛn a wɔsa wɔ bu Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wɔsa bie depo kɛseɛ so ɛwɔ Koshiman Kumasi sepasi depo no kra da nkyɛn a ebi so magazine road head office no wɔ bie depo kɛseɛ so ɛwɔ dadeɛ ntam edwi so Accra road Femeso opposite Alhaji Celia Ampaba Meboshen Tano so Breman and Amanfrom numbers of for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93 Nana Kojesi Company Limited. Kuaba Simprimo. Brand new. No, I didn't tell us a friend of Ahomeka hate patch. So what's young? I won't baby. Now they are telling and they say, what be not bra. What's the pain? And yet, sister and I ask Irene now or the Hono into the patch on area. Sister J. Ahomeka hate patch. I tell you, I ask. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra, and you miss me the power. After construction, you're not me back and me neck pain. And no, mamma, the papa, and you could see arthritis and the body pains. And you must say, Ahomeka hate patch. Hey, bra, Ahomeka hate patch. I had my power. Me feeling hate to be a bra Mediterranean. I feel pretty awabimo. Please not do me cry. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis in Quadia. You should Ahomeka hate patch. What the peps and oil. It's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buakwa Pharmacy, Takrad, Knock Chemist, Takrad, and Malarigo Pharmacy, Tamale. The BFL 0599 802297. FDA Agyeiwaa Kodie. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa ampa awuso da mo ase. Samachwa ya minute kakra yi mu ne akwasan so ababiem. Yetoa ensam no eso. Na Ghana mampani ye Rajon Dramani Mahama gina ne tumi so abo owura ye Florence. Ohina da adin say wono aname deputy managing director Ampomah Consolidated Bank of Ghana Limited. Na maami se wo hwemo pa no a wanya ntetea nim de ne hye hono ade afa sikasam ane won kontabuo mu ba sanfihia no aduonu num 25 years nie enti wabe ye pa yes abana sasika kra bia bi afa no se wo mu ne de dwuma aya na nim de ane kwan ofa so na wode dwuma se bi fa no aya na so ani enti ne nyina mu na mampanyini ka bo mu ya wo kire se Florence ohina de wo betumi aboa pa ama Consolidated Bank of Ghana wababa managing director ya deputy e wo honom na se wo hwemo pa no ampanyifo maami wale wo mu baba ka ba kire mu na war mahwe de dwuma no aye Dr. Naomi Kote ana afei deputy managing director Shela Azuntaba womo ana wo baba ka womo ho na se wone wono ade dwuma aye Azuntaba enti wone nyina no aye na motuo sunko aga na mampanyini kyese wo hwaye na wo hunu se Madam Florence nso wono so de nim de ni nyansa na ho oden aba beye bi adeboa
wo won sa sikakra bia wo do ye wo man kan mu no kyesa ye nkwati wo no nyina mu enioma betumi akoyie ade amatechiru ane Consolidated Bank of Ghana eno anaka wo bia me ne wa paw no a efro nyame ya domu ana wo twofo ya esimwo ade kro no wo ba se ne dwumadie ase afeye mongra mu ewo ensamfufuro mu na se wunya joining ye wo Facebook no a eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra mpacho join ye if comment ne to ye ba be kenkan ni nyina e de amount na ye kwa kopie mu ewo Ahafrano South East abato empeso aso mirase bedwani ya wogina mu ma de hia wasampata mu ho no eye orunyanfo Yakubu Muhammad wode sima to kire se empata mu ho woni to abama no se wonyina wa anamu enkwapre mpuntu emfamra na nsan ya ena mampani enso abo onumyanfo Ibrahim Ayamba Nelson Isaka wabo de se won ensina namu ewo empata mu ho no so moa ema mpuntu enkoso na wonyina no sabi dede ma ne kokoma wonyina ekrofo ma enu nti se woni ka se wo mudi amanyosam eba betete won ntam ana wenuani enye wedi emede menene mmo na se wo mo anka ho ambumu a ema mpuntu a wona epe ewo mpatam ho no won nsanka enu nti wono de wo hye bose onunyanfo Ibrahim Ayamba Nelson Isaka wono ne beka batiri mu santampe homa na afi woni achechiri kuro no ama we nyina atimi akoyie pa wodi se nyina todwa ebra wono to aba ede ma no se womra no ma meye DC yi no lakini ama GDS mission of Patron Ramani Muhammad dia wabi to the back of our sectors as a member of parliament assembly members of our office I'm on 100% population we the advance yes or dokesie our district to the assembly member German head of was our papa munya any Ampomah munya asopot abusia eni ayati ye Yakubu Muhammad wono mirase bedwani ya wogina mudi made hia wo Ahafrano South East mensini no emu na wowie ye pe ena pani a wono to aba edi ma no so meye aban krache pani edi overwhelmingly 100% opani Ibrahim Ayamba Nelson Isaka was au Ghana for minaminie abusia oti dedede ya wachire ya linyina ya omanfo na wani agye na wonyina ekobua ye koto abadema onumnyamfo Ibrahim Ayamba Nelson Isaka maninya overwhelmingly ba kokora ntwamfom wonto ma no obia person voice ba mu bi ene ye bo modin a edema ntini awote ne nkana na wanim kase pa no eye sese DC ya wo kwa kwahwe Ahafrano South East onumnyamfo Ibrahim Ayamba Nelson Isaka Sompa FM. Police Detective Corporal John Evans Agyeiwaa Kodie ebusuafo beka yi a opanyini afimpinu ni edunkron 2019 en wodi ne dibre anane dwumadie eto ho se oprosini ekoye campaign emu odin ema mampani John Dramani Mahama na ene adwuma woye no ena esoaba emfaso yi yekiremu se opanyini no mampani abonidin se wo meye aban krache panyi emfama Akuapem North omanfo ewo honom na womo a womokoto aba no assembly members no womo ye aduanan enwotwe 48 enko wiase owura kumoji enya manumu aduasam yenu 32 na chese wadi nkunim ewo ehonom na ebusuafo ebekai kakra NDC amanyokuo no mu owura yi kogina ye afimpinu eni aduonu abatuo no mu ewo okre abatuo mpeso aso senko omanfo nto aba ma no no medi MP enso wolusu ye 2020 no ema owura dan botwe ebefa akonya no etena so afimpinu ni aduonu na 2024 ena police detective esan relocate yako Akuapem North abatuo mpeso aso ehonom so no wakwa gina semra sebedwani ene ho so wolusu ye ema asamia wuku ebefa abenwan wo manfo se papa utimu se politics dem se na niji hu ye papa se wotimi jani prosi adwuma wodie
no wanya prosi ni bia so keke wo detective ankasa no wagya adwuma no eto honom no ode ne hu bedom dwumakuo bi ana dwumadie bi atise de otim so opanyin no awe ata so pa na niema no ankoye 2020 ni 2024 ni nyina no opanyin no ampaba sey ye kasa die sey wono eneye MC edema omanfo a ewo Akuapem North abato empeswaso I was sure to also a diamamona, share I was a passe a dwarfu. I know I wore at Mama be just south to Mansinimo or Santa Mantamo. Woman I will be named. Watch yourself if you bonny free a boa punches said will be hubi. And Quabe mobile panning and yes, how woman name wapin sinimum quadana. Saka Ghana for a te woman pentan quanasia. Anka wabadwere diama womu na ene ye nsuo pa ya ka na se nsuo a womu no mo no enwo kwa twe diama womu sasabio jonso aba abo akokọ nam so ama eduruma be kura po no wan nsuo ba ko bia ka yesu tade ya da wo sanka ade hye ba no mo no wobekọ na abo aponche na wosifa na se womu so tefa ya wono se nsuo no akokọ nom womu kire se wani nyina no akokọ ya ha ka se ne ade soa ade abato womu so ya womu sra ba mu mpanyimfo womu mo ka bie womu na fei wo akoma pa so otumi boa makro mpuntuo etumi fa ntuma padi fra no sasa pase adwofo nso sabio eka Ghana ho enti aban cheni nhire nsu a woma bi anso won so ebra ya man boni ba wabedu kopie mu na won omanfo no edi nkomo no sei eno mo se wo nsem adwafo die ye ha kese pa ye face wo ha se eyesu eyesu de ye bre sasa omo ebi wo mo fie ne ade krampo no ya na awe ena de obetimama ka baba tusuna onso fi so the light na twint onso e ma won ye de enkosa samoti enka mo bo mbetim bia mo fa maboa na yenyen so sapase adwafo nso de yanka na ye boa ye bre ansa na yenyen so na eto so biom se ye kwan na nye ise ujina gawo na wo ba e pragia na de bebe fi pragia na nso no adwafo ha say information pragia na kra de on person bebe information because of say kwan na nye nti aba ne hwe enye dwuma maya kwan no na ye bre ekokrom kra ye bre pa Abusuawo ya bro man boni bawa bedu kopie mu awo sapase aguafo na woni adehye no atwetwe enkomo no na yete se won mo ese won makosem ade atweye yenkopie mu ewo brekum ene ne mpota mu na Ghana Revenue Authority wo mpanimfo akwakopie mu ewo brekum ena won ne brekum man ene won wo ho nyina ebo nkomo titiru ne yakonama ne nkrofo no ya won kire se brekumfo ene Ghana fo nyina mu ntie eye pa se eto ubetua enu nti se ye agege to na se wantua to ni bia enye kura eye sika to asem ne yekan na eto no eno na adwafofo empo wo mo ahiade ya wo mo ka nyina eno na beboa ame atimi aye mpuntodwuma ewo mo mpotamo enu nti se wo brekum ene ne mpotamo na wantua to a ha dwene pa pani a odi domanim ene wo manfo ne kokasa yewura Edward owusu Ampomah wagina simpie ni apaso no wakane sei eto no honsem no wo ka ya na ebibibiri na no omuhu de we a ombesi a ombechichi puwa wose na eto emechi na kwa na paso be na menye free so no de ntia wo se wunchi ato no onse se oman bia no se be yi a ye to na ye tue na oman bia ni hono mu a obitimi aka kire wo se won fa to na jeche ne enti no dwumadie a wudie Ghana hanom no oman ne se wo di dwumadie bi a unya mfaso ye income efiri mu nko ade a wo se wuntua eto na eto na wutua no so no de ntia wo se wuntua ne se ta eto na wutua no na ye hwe so na se waban no so tumi di bi ebo ye ho ban bibia ye frɛ no se social security afre so ye hwe infrastructure se school dan ye hospitals ye roads se ban ne be ye sa ne me nyina no eno no ye eto na ye tua ye no say school feeding program ye free education ye a lot of things aban no edi atu in place a wo hwe se bibia be koso ta eto na ye tua no ntia wo se ye ntia sa to eno no bi ento no nientia ewo se ye tua sa eto no ebi na opani Edward owusu Ampomah aboboso ede ama won we ye pe na maame Erica Nkansa wasi mi ko bi na manka bi sabe yemfa nchechiri kuro wono so de kakra eto aso no so se we adwuma ye ni titiru pan ne se wo Sompa FM na se wantua to a enye kura
Yeah, doctors, police, teachers, aketua, abaitia, omnina fi etwa, ojeje, anatasa, numi enetia na kakra, emuna, efre. Menumi enuza ye, Indian pie, just aketua, na yensu yesa o, akwenya se, yensu yetia etwa no kakra, na yade ebwa abaino, employee tax. We mame Erica and cancer, and one also can we edit to us on a money boy in Muno. I'm a sense macrofo, one and a tomani. Abusia ya do ko obi my so na US abrochimemo ene ye do ekopie na aban no asigina ye bi ye kasai wo mo aye nsachira ye kakra ewo immigration policies ahodro ya wo mdidi dwuma ewo empotem ho na eye nimusem se US ho no mo de se ebia wo free US ho ebia ye Ghana ni ana Nigeria ni na ukoware obi ya ono eye citizen ewo US honomo a US mra no ema ho kwan ema de efe no permanent residence ni wunya bi na chese wo no emra mu no wo ho kwan se wutimi tena US honomo a efie duduo no api wa bere kra ebia no wankasa akra wonya citizen na sanse se na wo hodada no eno no wo ma yensa kire kakra ewo mu no wo se ne nti a wo mo yesa enesesesi a wo mahunu se enipa binum wo hono mu a wo mo sheda no wo mo de aware aye excuse ena me kunu eye US ni ana wo firi krom ho ena me yere nso efiri ho obi wo hono kro sheda ni nua ba na ne busua ni bi hyehyɛ ho ni nua kra no wo se wo ni kunu no wo fa se kra no wo se wo ne yere no wo makɔware apenkrata ato so ya bibia kyerɛ se wo mo ya ware fo nti wo kɔ hono mo ene wo te hono mo afebɔ wo mo se sa nneɛma no ɛkɔ no se si a wo mo mpɛ no toto mpɛ no a wo mo yensa kyerɛ se wodi ukunu kura ware ka wada so enkrata bibia di adanse ese mo ya ware fo kura mudru immigration ho ne ye cheke mu a ye scrutiny na ma ano odin ai ye hwe bibia mu frentim ema wo mu hunu se ampampa ware no eyade ya ware krojin ya edimu na nyese bia mo nam kwa bone so ene mo ayesa bintimu a mo hwe ni mu se mo de aware ebe ye excuse akotena US no me pacho muntu mu hofo Agyeiwaa Kodie Zelensky and Putin and Sansamo na wian meboma nesa chasa wo me no ahwehwe mo kwan sane ya baya asumdwebua wo botumi anu mu bie na sane ya na Zelensky ahwehwe no sa Putin abaya no saade amano no ankoyie ne nyina no ayesa Putin no osoma na nkrofo so mu na enkohia Zelensky no azo wunya serious wo hangaza na amsa wani mmere sa wo pa asumdwe ejisa wo basoma nkrofo a mesoma nkrofo nti wasi agan na wo bo moto mu gon a mesuma bo moto mu de atrɔ paase nyina no wo bia ye master e wo ne krom ye gyina wo so na de nsam no asi anansam wo de besom ye no na de makote no bi eni opani bi prosifo nsa ka no adane a oditwa ne ba ye do ko epoe mantemo abamu abi a wadi mfihia aduonunum wono ankasa ne busuafo bi no yesu se wo mo akotwitwa no sanso ana wo so fo ya wo hwe ma Ghana nyina ma wode won nsam so abo amane ye se ya hwe ya yankania ebetumi adu Ghana Health Service bokoko se empos no ebiasan apie bio Sarah so enadom kuma no wo matro petition e dia koma sragefo efa owurasa mejemfi ene agrada nsem no ho na ebi aka wena mo ho no ya boaboa no aboa last time campaign limited what do you toothpaste and the brush aso ya sene 0501619588 awu meka hit patch sunie wase abano hit dia na sempo yawo dia eno ane ya meka hit patch 0599802297 anafi Electoral Ghana Limited eba no home appliances dia won mo akache ene wo mpacho frɛ won e wo 0245949495 0245949495 sanso ene aduane papa nyina fie no Agyeiwaa special local foods wono nso adawromenti eye afrɛ no na aduane de obedi a di ne eye 0246359921 anase 0535484329 sanso ena nana kejesi wono nso ede adansie hu ne papa nyina abesom yen baabia wo bia afrɛ 0204355040 na fe one no abonkomo sanso ena
Hexa mixture and the capsules also tamfo kese we aduane to yemu ana wuwu anto yemu so asara me pacho ko pebi nenom na bebo papa 0240 238310 0240238310 21st clinic sciatica expert womo de sciatica ayarehwe papa aba ede amo manfo me pacho Ghana had their branches no asita baabia 0540311311 0540311311 ohene na mensa jebi ose Sompa news the best top Rebecca so say Sompa news no size nana Kofi Saviola ose so ye mema adentina wendwane na wenyina ho sanso na Jeremiah Simpson wono so say Sompa news ekoyie pa hot bite news all the way mama ama empress no Agyeiwaa nana Kofi dwumo se donjine po ankasa na onche den nimba bi a wokeka nsam edefa we ye Facebook messages kakra bae asonfo miansa ana yatena se braka se boatwagu Sompa 93.1 Kumase 100.9 ayiko Paris France abochimemu takwa 101.1 takrade 103.3 tachiman 106.5 106.1 mum aniga tachiman sunyana 198.9 kwanza 90.7 doma 101.3 yadamu nyina mwase AKOSUA Agyeiwaa Kodie BOATENG anmedi mene OBREMPONG-NANA KWAKU Ampomah enafi Adwoa Asare na sorry suoi me pacho mo afidie no a enkoso enda hasan se third service no ye de bro den mango de abepie mu ewo efidie mu hanu a enya sem kuma kra yadam nyina se ya mamumo aniti